अहानबदा केक्रुविला नॉर्थ एओसी ऑपोजिट केक्रुपाता अयुक पुंग 10 दगिना नुमिदांग वैरम पुंग 5 फाउबा लायंगजरी अनिसुबदा मयांग इम्फाल कोंचाक बाजारदा अयुक पुंग 6 दगी अयुक पुंग 9 फाउबा लायंगजरी अहुम सुबदना यारिपोक बामो लेकाई कबरस्तान रोता युमसकेसे नुमित अमदी थांगज नुमित खुदिंगी अयुक पुंग 10 दगिना नुंथिल पुंग 3 फाउबा लायंगजरी मरी सुबदा ऑल बाजार जौमी कॉलोनी सिसिपुर दा लायंगजरी हेना कुपमरोल खंगबिनिंगबसिंगना कॉल तौबिराउ 8414825323 अमुका हना 8414825323 पाइल्स अमसुंग साइनस टोंसिल लायंगजरी पाइल्स नादुना मनुंग चंगबा नुंगाइतबा नुंसंग नाबदो थेंगनबा तोंगा तोंगानबा लायंग कया पुमनमा अकंगनबा मतोंगी मनुंगदे इवावादना पुंफा फहनबा ngamjari लोइनाना साइनस टोंसिल गी लायंग सिंगदी कोक चिकपा ngauba mit sengna udaba siran thangba sor honbada waba lok khuba ngakli naba naton phungatpa तुमबदना खोपना चिंगबन नुंगाइतब सिंग असे साइनस अमसुंग टोंसिलना ओहली हारिबा लाइना सिंग असे अकक्नबा नुमित मंगानिगी मनुंगदा पुंफा फहनबा ngamjari अतोपा मफम कयादा लायंग लुबदा फबा ngamदबा कया मफम असिदा लायंगबदगी अफबा कया ओइख्रे पंजदिबा अनाबा सिंग असिबु सुंगयेंग येंगद्रिबा सिंगना अनाबगी मचाकनो वाना खांगदुना लेरिबादु अमुक्तंग येंगथोकपिदुना नुंगाइना लेबियु लाइना सिंग हाइबदी पाइल साइनस टोंसिलगी अनाबा सिंग असे ममांगदा चामद चामा माइ पाकना लायंगजख्रबा ngaktani लायंगजरिबो ओजा अलाउद्दीन संगायुंफम पार्ट 1 एदिगा ममांग लमलोंग मरी फांगबा तवार मखोंग अकोपा मरोलगिदमा कॉल तोबियु 9366562974 अमुकहना 9366562974 नुंग तुम्हले ईश्वर की मंगताक अमदगी नुंग 27 mm की मथक्ता लेबा फावबदा संगायुंफम नुंगफौ पखा बेमदा लेबा सनाहलगी मना मसिंग ने सेंबा हिदाक थकपदगी नुंगसिंग पुंगतुम तुमहंदुना फाहनबा ngamle मसिंगा किडनी इसिंग कोमदा लेबा नुंगसिंग तुमहंदुना माइ पाकना लायंगबा ngamle नुंग लेबा सिंगना अमुक्तंग सांगयेंग तौथोकपियु अकोपा मरोल की दमा कॉल तौबिरो 9366752158 अमुकहना 9366752158 लायंग जरिबा सनाहल संगायुंफम नुंगफो पखाम मेम हारिबा हिदाक सि थौलुबदगी फखिबा मियोसिंगे थांगजम ओंबी मनाउबी देवी ओखोंसांग ममांग लेकाई अनिसुबदा माइबम जितेन सिंह खोंसांग ममांग लेकाई बदा लाइस्रम माइचोन थौदामदगी मरिसुबदा लाइस्रम रोमेश हैरो एमडी असरफ संगायुंफम एदिगा मना थोइबा सिंह कोइजम राजेश कोइजम हांगदोकजरे याइफबी आई केयर खांगबोक बाजार अयुक पुंग 9 दगिना नुंथिल पुंग 3 फाउबा लायंग बलाकु मतमदा मास्क उपिरउ अमदी सोशल डिस्टेंस ngakpiyu akupa marol gidamak call tawbiyu 7395957341 Good morning Diamond Good morning Good morning Good morning Good morning Diamond Good morning Good morning Diamond Adomna tabiriba channel ase 91.2 MHz da sandok chariba Manipur की इहान हानबा अदुगुमलबा कम्युनिटी रेडियो सर्विस के गुड मॉर्निंग डायमंड की प्रोग्राम ने प्रोग्राम असके खुथांगदा नुंगतिगी फोंगलिबा पाउसे खना नैनबा अमदी मियांग की पुंगनिंगदा फाउबिरपा पुंगनिंग की वखलोनबु अखोय मयाम खना नैनदुना तानामिनबगी अदुगुमलबा अखनबा प्रोग्राम हाउजिक लेक्जरे अदोंगी दमक्ता डायमंड रेडियो ना संदोकचरी गुड मॉर्निंग डायमंड गुड मॉर्निंग Good morning. Good morning, Diamond. Good morning. अहानबमक्तदा गुड मॉर्निंग डायमंड की थौरम ताबिरिबा सिंगबो पुष्परानी लाइश्रमना अमुका हना तराम नोक्सरी
ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ Ngasi yaifaraba Meragi tarukni panba ing 2020 Oktobergi tarik 12 sagol se numit asigi ahanbada maruiba pau. Jamninski OPD graduality amasung naungna emit tauba ngasidagi athingba thamkhre handang marak numit khudingi active case masing hengkalaktuna 3,950 yaure. Ngarang sunaw na miyoy ahum laikidre. Marak ki mikhal gidamag miyoy tara mga gimirep sing ayaba pikre moirang them tom sana mirep oiba yakidre. Mahairoy lup taruk ki thawmi sing na kuthang sara henba hokre. Laikhidraba police personnel singda ikai khumnaba utkre. Centran gi employee lakh 30 da bonus piba cabinet na yakre. Flight ta purakpa kwamana polang kulom mai thaduna manghan khre hairi. State asida lairiba BJP gi lengak asidi propaganda lengak ni haina hanagi chief minister Okram Ibovina hairi amadi aranba puwari pusinduna Manipur thugaina naba hotna haningi haina Rajya Sabha gi member Lesema Sana Zawbuna phungdokre. Maruiba pausing housing miyam da sandok na pijari. Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Jamninski Dr. Amadi Healthcare Worker kaya COVID-19 positive oirakpadagi analayang thabak singda akaiba kaya thohalakpaga loinana ngasidagi hospital asigi OPD graduality amasung nauna emit tawbada athingba thamkhre. Jamninski Director Professor T.H. Bimona ngarang thokiba order amagi matung ina Jamninski healthcare professionals sing amasung miyamda COVID-19 sandorokpa thingnanaba lokhalakpa thaurangi saruk ama oina Jamninski OPD graduality amasung anauba admission khudingmak October gi tarik 12 gi ayuk pung 9 dagi October gi tarik 15 fawbagi ayuk pung 9 fawba thabak leplagani. Haiba matam asida hospital asigi ward sing hostel sing casualty amati OT mathau tawriba health professional sing contract tracing amati test tawbagi thabak sing chathagani loinana hospital asibo sanitization tawbagi thabak sing paikhatkani hainasu pankhi. Amaromda Manipurda haukiba pung 12 asigi manungda CFPF ki personnel taruk yauna punna miyoi Sanigatara mari COVID-19 positive oiba thengnaduna apunba COVID-19 gi case lising tara taruk chani humbudraga taruk yaure loinana active case lising ahum chamapan 65 yaure haina COVID-19 command control room na thadorakpa
ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯅꯧꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ 13,663 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 19,990ꯗꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤꯅꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ 2,433ꯅ CFPFꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯁꯤꯖ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 123 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯧꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 60 ꯁꯨꯔꯕꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ, ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 60 ꯁꯨꯔꯕꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 80 ꯁꯨꯔꯕ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯠꯁꯤꯡ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 8ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤ 5ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯔꯤꯇꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ROꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 15ꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯆꯦꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯆꯦꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 15 ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5, ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯇꯦꯟꯊꯥ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3, ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3, ꯁꯥꯏꯇꯨ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯡꯍꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2ꯅꯤ꯫ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ROꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ INCꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ MD ꯑꯖꯤꯖꯨꯜ ꯍꯛ ꯈꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ MD ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯖꯥꯕꯔ ꯈꯥꯟ, MD ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯅꯥꯁꯤꯔ, Y ꯑꯟꯇꯥꯖ ꯈꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯡꯃꯌꯨꯝ ꯔꯦꯁꯃꯥꯅ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯆꯦꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯆꯦ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕ Y ꯑꯟꯇꯥꯖ ꯈꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯡꯃꯌꯨꯝ ꯔꯦꯁꯃꯥ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ AC ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5ꯅ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯆꯦꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 12 ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯆꯦꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯆꯦ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯡꯃꯌꯨꯝ ꯔꯦꯁꯃꯥꯅ ROꯗ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯆꯦ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯅꯥꯁꯤꯔꯒꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯡꯃꯌꯨꯝ ꯔꯦꯁꯃꯥꯅ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯅꯥꯁꯤꯔꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯑꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯆꯍꯤ 12 ꯈꯛꯇ ꯁꯨꯔꯝꯂꯦ, ꯆꯍꯤ 12ꯗ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯔꯦꯁꯃꯥꯅ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯥꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ROꯅ MD ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯅꯥꯁꯤꯔꯒꯤ ꯑꯦꯐꯤꯗꯦꯚꯤꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯇꯨꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯨꯒꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ROꯅ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ex-MLA ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯅꯥꯁꯤꯔꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯆꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ROꯒꯤ ꯔꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯋꯥꯡꯃꯌꯨꯝ ꯔꯦꯁꯃꯥꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤ ex-MLA ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯅꯥꯁꯤꯔꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯆꯦꯗ ꯍꯥꯞꯂꯤꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯑꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯍꯤ 12 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯟ ꯑꯣꯏ, ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯋꯥꯀꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯝꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯁꯟ 2020 ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ 3ꯁꯨꯕ IRBꯒ ꯄꯨꯟꯅ
सिंधुना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी डॉक्टर एस इबोमचाना लेखिद्रबा पुलिस पर्सनल सिंगी इमुंग मनुंगा इंटरेक्शन प्रोग्राम पांगथोकी लोइनना लेखिद्रबगी इमुंग सिंगी मियोइदा असंब खुदोल पिदुना इकाई खुमनबसु उतकी हराव कुम्हई मनुंगदा सादिंग तौबगी थवोंग पुंगनिंग थौगटपा ओइना सेंट्रल गवर्नमेंट की नन गेजेटेड एम्प्लॉई लाख कुंथ्रा लिसिंग हुम्फु तरेटा बोनस ओइना लुपा क्रोर लिसिंग अहुम चात्रेट कुंथ्रागा तरेट की सेंफम यंथोकनबा युमचकैसा नुमिता यूनियन कैबिनेट की मिफमना वारेप लौरे कुमजा इंग लिसिंग अनि तरामापन इंग लिसिंग अनि कुन सहीगी प्रोडक्टिविटी अमदी नन प्रोडक्टिविटी गमरी लेनबा बोनस बिजोय दशमी कुमहैगी मांगोइनना पीननबा यूनियन कैबिनेटना वारेप लौखिबनी बोनस पीगदौरिबा असि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की खुथांगदा इंस्टॉलमेंट अमखक्तदा पीगनी हाइरे नोमगी इसिंग इसाउगुमना लमदम असिदा कोविड-19 गे लैना लाइचत संदोरकलिबा से लाक्सिनबा होनबदा अकनबा सेक्शन थौरांग कया लौखनबगी दमक महैरोई लुप तरुकना लेंगाक्ता पॉइंट 12 यावबा प्रपोजल अमा पिसिनखिबा लेख्रबसु ngasi फावबा थबकता ओंथोक पिरक्तबगी मायोक्ता महैरोई लुप तरुके थौमिसिंगना क्वा कैथेलदा खुथांग सरा हेनबगी खोंजंग संगसिनबा हौख्रे खोंजंग असिगा मरी लेनना एमसुगी वाइस प्रेसिडेंट लाइश्रम अथौबना हाइकी कैसामपाट लेमजम लेकाइगी कम्युनिटी हॉलदा हौकिबा नुमित निनी की ममांगदगी कोविड-19 लाक्सिनबगी दमक लेंगांगना अकनबा मित्येंग थंबिदुना हौजी ओरिबा फिवम असिदगी फगलकपा ngamnaba हाइदुना महैरोई लुप तरुकना तक्सिनदुना लाखिबनी लोइनना लेबाक मियामगी याइफनबगी दमकता लेंगांगना थबक ओइना तौबिरकदबनी हाइना पॉइंट 12 यावबा प्रपोजल पिसिनख्रबसु ngasi फावबा थबकता ओंथोकपिरक्तबा हाइबसे लेबाक मियामगी ओइना यामना लाइबक थिबनी करीगुंबा लेंगांगना महैरोई लुप तरुकना थबक ओइना तौबिगदबनी हाइना पिसिनखिबा पॉइंटसिंग असे अथुबा मतमदा थबकता ओंथोकपिरक्तबदि लेंगाकी मायोक्ता खुथांग सरा हेनबगी खोंजंग असे नत्तबा अतोपा अकनबा खोंजंग कया अमसो संगसिलगनी हाइना फोंदोखि लेंगांगना कोविड-19 नारबा मियोइसिंगिदमक फमुंग सौंगा चनबा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल अमा अथुबा मतमदा साबिनबा होनबिगदबनी लोइनना कोविड-19 ना नादबा अतोपा तोंगान तोंगानबा लेना कयाना नारबा मियोइ कया हौजी लायेंफम लेतबदगी अवाबा कया मायोंगनबता नतना असी अना कया थोकले मरम मदुना नन कोविड पेशेंट सिंगबो जेमनिन्स नत्रगा रिम्सदा लायेंबा याननबा सिनगदबनी हौजिक चथरिबा यामना डेमोक्रेटिक ओइबा खुथांग सरा हेनबगी खोंजंग असिबो थौसाबिदबगी थौंग लाक्लगदी मसिदगी हेनबा कनबा खोंजंग जंगसिनबसु सेम सादुना लैरे मरम मदुना लेंगांगना महैरोई लुप तरुकना पिसिनखिबा प्रपोजल असिदा यावरिबा वाफमसिंग अथुबा मतमदा कुमना खनबिरबा मतुंगदा थबकता ओंथोकपिरओ हाइनसु अपील तौरी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 10 शेड्यूल की मखादा लिंगलिबा ट्राइब्यूनल ना हौखिबा जून की तारीख 19 दा एमएलए ओइबदगी डिस्क्वालिफाइड तौख्रबा एक्स एमएलए अहुमना मखोइगी डिस्क्वालिफिकेशन बो सिग्नदुना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा फाइल तौरखिबा 7 रेट पिटिशन सिंगी मखाताबा वायल चथगदबदा
Solicitor General of India SGI karaktabadagi mathang thagi tarik anida yaithokre. Kumsa English ani tara pangthokhiba 13 suba Manipur State Assembly election gi result lauthok laba matungda AC humfugi manungda MLA oirakhiba miyoi 12 gi mathakta High Court of Manipur da file torakhiba election petition 12 gi manungda ihan hanba election petition number 1 oiriba ex MLA Yengkhom Surchandra gi mathakta file torakhiba case ki judgment High Court na reserve tawkhre. Manipur da hausi COVID-19 gi laina laiset asi thingnanaba miyamna awaba kaya mayoknaringai matam asida ngarang Guwahati dagi flight ta purakpa Kwamana Polangkun National Identity Protection Council NIPCO gi thomi singna Imphal Airport tagi puthorokpada pharaga mai thadoktuna manghankhre hairi thaudok asigi matangda NIPCO gi President TS Maniharna phongdorokpada ngarang nungthil pung anirom tabada Imphal Airport manungdagi Kwamana Polang puduna Tata Magic amaga Maruti van amaga thaudorokpa thengnabadagi gari khamlaga wahang pahang sathakhi lamdam asida COVID-19 yamna pandemic oiringai matam asida flight ta fawa SOP ngakna kanna chatlingai cherak asida miyoi kharna Kwamana sing pusilakpa asi yamna laibak thibani Manipur gi hojik luraba tanfam asida mayai kaba chinjak oina sizinanaba Kwamana Zarda Manipur da pusilakpagi mahutta lamdam asida COVID-19 test taunaba kit phangdaduna waliba mayam asi mengkhananaba mapal lamdagi hidak oina pusinbirau haina Manipur gi Chief Minister da appeal tawri loinana athuba matamda pot pusilakliba airport authority amadi masigi lalol itik tawbiriba miyoida akanba miyang sangbiraga Manipur dagi COVID-19 asi ngakthokpada kharadang oirabasu mateng pangnaba lengangna sinbiyu haiki tungda phagalaba Kwamana sing ado ahanbada changangai lampakta mai thaba horamba ado COVID-19 gi problem leibadagi matungda changangai kabui khun manakto inamuk puraga miyam mamangda mai thaduna manghanki haidi. State sida lairiba BJP gi lengak asi propaganda lengak ni haikibaga loinana lengak asibu CLP gi leader Okram Ibobina hunduna ngamkhre lakliba November gi tarik 3 ta pangthokadawriba marak ki mikhalda Wangoi AC dagi Indian National Congress INC gi mirep oigadawriba Salam Joy gi Samurau Naurem da leiba yumda ngarang pangthokiba firan singkhatpagi thoromda saru yakiba Congress Legislature Party CLP gi lusing basu oiriba hanagi Chief Minister Okram Ibobina leibak asida Congress na lengak pairingai matamda khungangi yai phathorang kaya paikhalamki Congress ki matamda National Food Security Act NAPSA MGNR EGS amati miyamgi yai phananaba scheme kaya haudoklamki state asida Congress lengak na tawromdaba sing BJP lengak na Taure haribasi thauna leirabadi napsagi seng kg amada lupa ahum piribasi lupa amada natraga lemna phangalu MGNR EGS ki numit jamani thabak suhangadaba asisu numit janida hengatli haina lautho khungang chalu chingda chalu school chalu haiba scheme sing natana BJP lengak asina kari tauribage haibasi
मियामना खंगनरबा ngaktani lupa crore thadaduna smart city project paikhatkani hairamba adusu hojik tumina laikhre chinda panglaw lawraga thabak oina pangthoktaba tawbiganu mikhala sida congress tagi mai pakhraga opposition da leigani haiba mi paiba miyamna tawbiganu MLA ama oibagi phampham thokpa khudingmak lawduna miyamgi chawkhat thaurangi thabak paikhatkani opposition da lei haiduna sakthung amata matpa yaroi state asigi hojik sel thumgi fivam angakpa phangna sokchilakli south east asian leibak singi manungda india na khwaidagi lairaba leibak oiragani haina international monitoring fund na lauthokhrabani masi center amasung state lengakna sel thumgi thausil paikhatpa heitabana thoonbani maram asina asingumba lengak asida miyamna thajaningai oitre lakliba marakki mikhala sida wangoi esigi miyamna su INC gi mirep salam joibu thagat piraktuna miyamgi thogal tawhanbiu haina su hanagi chief minister Okram Ibovina miyamda appeal tawkhi Kangleipak Communist Party KCP na tha taru khudingi puthokchaba lantheng minasi eikhoi ningtam sefong volume 12 issue number 2 puthok lehaina lo nathing batham khraba KCP gi Information and Publicity Secretary in charge S Mangalna thadorakpa cherol amada phongdorakli Aranba puwari kaya pusilaklaga chahi lisang kaya nungsi chanana leminaraklaba furup singi marakta singchep thaduna Manipur thugainaba furup khudingmakna tawroidabani haina Rajya Sabha gi member Lesemba Sana Jawbuna haikre lamdam asida khunda minaraklaba furup kharana Manipurda makhoi gi homeland tanbagi mawongda ihau kaya Sangsilakpa sigi matangda paumising hangba wahangi pakhum piraduna MP Lesemba Sana Jawbana haiki lamdam asida punna leminaraklaba furup maselgi marakta amaga nungsinana leminanabagi mahutta machet makai oiba wakhalon tholakpa si laibak thibani masigumba thabak asi mahakti yaningde haina Lesemba Sana Jawbana phongdokhi apunba wakhalon ama sagatpa ngamdraga Machet makai oina thugaina ba honabadi tungi mirolna nokna hogani haike sahi kaya lisang sitna leminaraklaga aigi haiba wakhalna thabak tawbagum tawbasi tawhaningde aikhoi punna hingminasi ai haibagi mahutta aikhoi haina laksi haike Assam Rifle gi khongna chatpa personnel singda ngarang ayu pung 3 makharom tabada NNCN IM gi kangbuna ambush torokpada air personnel ama laikhidre loinana amana sokpadagi laikana khre haidi thaudok asi Arunachal Pradesh gi Tirap district gi Thinsa amati Silem village anigi lonapa mafamda thokibani thaudok asida laikhidraba air gi jawan asi Gattak Paltun gi Liferman Babu Rauni loinana soklaba jawan asigi maming khangdri thaudok asi air kangbu asina khongna chatlingaida IM ni singnaba kangbu amana ambush torokpada nongmoina panduna sokpadagi laikana bangamdana laikhidabani haidi
हंदक्ता मणिपुर की कैबिनेट अयाबा पीखिबा NDNPS मणिपुर एमेंडमेंट ऑर्डिनेंस चाही इंग्लिशिंग अनि कुन असि गवर्नर दा रिकमेंड तौखिबदगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 213 की मतुंग इना इंडिया की प्रेसिडेंट दगी इंस्ट्रक्शन गाइबो ओइना गवर्नर ना रिजर्व तौदुना थमली मरम मदुना कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 35 वायोलेट तौबगी वाफम लेते मसी हौजी रिकमेंडेशन की स्टेज दा लैरिबना मसीबो लाना उरोइदबनी हाइना मणिपुर गवर्नमेंट की होम डिपार्टमेंट थोकपा जेरोल अमदा फोंदोरकली सही असिगी मे अमदी जुनदा मतम लोइख्रवा फावबा पांगथोक्तना लैरिबा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गे इलेक्शन पांगथोकनबा नोटिफिकेशन नुमित मरीनी फावबगी मनुंगदा थोक्त्रबदी अक्टोबर की तारीख 23 तगी पुंग 9 गे इंटरस्टेट वन तौबगा लोइनना नेशनल प्रोजेक्ट सिंग थिंगबगी खोंजंग संगसिलगनी हाइना ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर अचुमना जक्सिनवा थमलगले हिरमसी मतंगदा अदिम जाति दलैबा लुप असिगी ऑफिस दा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा अचुमगी प्रेसिडेंट सैबोई हौकिबना चलिबा सही असिगी मे जुनदा मतम लोइदुना नौना पांगथोकदबा ADC इलेक्शन असि नोंजु था ओइबना पांगथोकपा खुदोंग जाद्रे हाइदुना था तरु यैथोक्तुना लागले हिल एरिया कमिटी नसु कांगलोन सुमदना इलेक्शन असिबो था तरु यैथोकनबा चेरोल पिसिलखे एप्रिल थादा पांगथोकदबा इलेक्शन असि था तरु अमुक यैथोखिबदगी ngasi फावबा पांगथोक्तना लैरी मसागी लैफम थोकपा ताम लोइरबा फावबा हेंदोकना फम पुदुना लैबा हाइबसे डेमोक्रेसीबु खोंगाउनबनी कांगलोन चुमदबा थवोंग असि अचुमना यानिंगदे हाइरे लमदम असिदा नहा लाख 8 हेना थबक पीगनी हाइना वासखिवा बीजेपी न लेंगाक पाइरकपा सही अहुम हेलबा फावदा थबक पीबदी लायरदना नहा सिंगे याइफा थौरांग अमा फावबा पाइखत पीद्रे लेंगाक के अनोबा थबक लौननबा थौरांग तौबगी महुत्ता सेल थाददुना MLA लेबरोमदा ओइना थवाई याउदुना लैरे हाइना वांगखेम AC की कांग्रेस MLA कैसाम मेघचंद्रना फोंदोखरे वाफम सिंगरांग वांगजिंग तेंथा युथ कांग्रेस कमिटी WTYCC ना सिलगा AC असिगी मनुंग चनबा काइरेन बिखोक अवांग लेकाइदा पांगथोकपा वांगजिंग तेंथा AC गी नहा सिंगतगी ओइबा युथ कन्वेंशन दा सरुक याखिबगी थौरम अमदा MLA मेघचंद्रना फोंदोखिबनी AC असिगी नहा कयाना सरुक यादुना पांगथोखिबा खन्ना नैनबा सिदा हंदकी बाय इलेक्शन असिदा वांगजिंग तेंथा AC दा कांग्रेस पार्टी गी मिरेप ओइरिबा हानगी मिनिस्टर M हेमंतना माइ पाकनबगी लंबी कयागी वाफमदा खन्ना नैनखि हाइरे खन्ना नैनबगी थौरम असिदा मेघचंद्रना लमदम अमदा नहा सिंगी मरु ओइबा कया सिंथारदुना महाकना लेबाक असिदा नहा सिंगना ख्वाइदगी मसिंग यामना लई पॉलिटिक्स दसु नहा सिंगना मरु ओइबा थौदांग कया यारी अमसुंग यागदबनी हौजी ऐखोइगी लमदम असिगी नहा सिंगना ख्वाइदगी ओइना मरु ओइना मायोकनरिबा अवाबा से थबक फंगदबगी अवाबा असिनी हंदकी कोविड-19 गे लाइचत असिनसु अमुक हेना नहा सिंगदा थबक फंगदबगी सैथेंग साउना पीरबनी हाइरदुना लनाई थबक मचा मचा तौजबा नहा कया थबक लौथोरकपदगी कंगाउनदुना लैरी नहा सिंगना असि यौना वादुना लैरिङै मतम असिदा हौजिकी लेंगाक असिना नहा सिंगी याइफा थौरांग पाइखतनबा खनबगी महुत्ता सेल थाददुना MLA लेथोक लेसिंदा ओइना थवाई याउरगा लैरी हाइबा वाफम सिंग MLA ना मखाताना थमखी
ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯦ ꯇꯨꯏꯅꯦꯝ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯀꯥꯡꯒꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦ ꯇꯨꯏꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯡꯋꯥꯏ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 300ꯗꯒꯤꯅ 100 ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯄꯤꯛꯅꯤꯛ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯤꯡ ꯑꯐ꯭ꯔꯥꯞ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ MUAꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯄꯤꯄꯥ ꯃꯦꯔꯨꯡ ꯗꯥꯡꯁꯪꯋꯥꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯚꯔꯖꯟꯗ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯅꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯇꯣꯞꯄꯟ ꯊꯦꯡꯒꯔꯤ ꯕꯔꯠꯁ ꯁꯦꯟꯇꯤꯅꯔꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯍꯣꯡꯁꯥꯡꯕꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ NEET ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯏꯪ 2020ꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ ACꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯁꯪꯒꯥꯏꯌꯨꯝꯐꯝ ꯄꯨꯂꯩꯄꯣꯛꯄꯤꯗꯒꯤ ꯇꯥꯁꯂꯤꯃꯥ ꯁꯥꯍꯅꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ MD ꯔꯁꯤꯗ ꯑꯍꯃꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯔꯦꯡꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ AC ꯑꯁꯤꯒꯤ MLA ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯁꯨꯔꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯇꯥꯁꯂꯤꯃꯥ ꯁꯥꯍꯅꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯉꯔꯥꯡ MLA ꯃꯁꯥ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 3,000 ꯊꯥ 12 ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ꯫ MLA ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯁꯨꯔꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯅ AC ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯃꯀꯣꯛ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ SP K ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛ ꯁꯦꯜꯒꯤ SI ꯑꯂꯦꯛꯖꯦꯟꯗꯔꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯍꯨꯟꯗꯥꯏ ꯁꯣꯔꯨꯝ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯜ ꯇꯦꯡꯀꯔ MN01G0767 ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯀꯥꯅꯤ KG 13.5 ꯔꯣꯝꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 18ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 10:30 ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯀꯥꯅꯤꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯔꯥꯏ, ꯆꯍꯤ 22, ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯥꯔꯥꯌꯟ ꯔꯥꯏ ꯀꯧꯏ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯇꯦꯖꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯦꯀꯦꯠ 18ꯇ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯀꯥꯅꯤ KG 13.5 ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯍꯪ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯆꯥꯔ ꯍꯖꯥꯔꯤꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝꯅꯥꯊ ꯒꯧꯇꯝ, ꯆꯍꯤ 28 ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 12 ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯂꯨꯝꯗꯤꯡ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯥꯃꯨ ꯃꯄꯤ ꯑꯃꯒ ꯃꯆꯥꯒ ꯊꯣꯝꯂꯒ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯄꯨꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 3 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥ, ꯁꯤꯛꯀꯤꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 18ꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯤꯜꯅ ꯅꯥꯍꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯤꯋꯥꯔꯃꯤꯡ ꯗꯦ NDDꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯧꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯅ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 28ꯇ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ VTCꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯂꯥꯏꯠ ꯕꯣꯔꯣ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁ CCAVCSOꯅ
President amasung Chief Election Commissioner da mityeng sangbinanaba haijakre. Police ki kahenba thawong sing laksinaba loda ahongba kaya furaknaba demand tawraduna Fortex tawriba Nigeria gi Lagos City da punduna irang horiba miyoi singda lanmi singna nomai kapsinbagi thaudok thokraba matung mathangi numit yumjakaisa numita laibag asigi President Muhammadu Buhari na miyamda ingna signal hinanaba appeal tawri. Pakistan की खाथंगबा कराची सिटी की गुलशन आई इकबाल एरिया दलाइबा मथोल कया लोंगबा बिल्डिंग अमदा पोखाइरखिबगी थौदोक अमदा यामद्रबदा मियोई मंगा लेखिद्रे अमसुंग अतै मियोई कुनगा मंगा असो अपन नंगले हाइना ऑफिशियल सिंगना फोंदोखरे. बिल्डिंग असिगी अनि सुबा फ्लोर दा थोखिबा पोखाइबगी थौदोक असिगी मरम सबचाना खंगबा ngamdri. South Korea da hokiba sayol asida flu vaccine kapluba singi marakta miyoi manga sikhibadagi vaccine gi safety gi matangda akiba poknawagi fivam leire haina authorities singna phongdokre. COVID-19 gi complications sing thohandanabagi damak South Korea da season gi oina pangthokpa vaccination gi program hena pak sana chathanaba leibak asigi authorities singna honakibaga loinana miyoi manga sibi thodok ase thokhibani hairi. Afghanistan gi nompok thangba city Jalalabad talaiba Pakistan gi consulate manakta visa sing apply tawnabagi damakta leba pokpa numita funkhiba Afghan lising kaya gi marakta amaga inaba amadi nekhainabagi thodok chatharakibadagi yamdrabada miyoi 15 laikhidre haina official singna phongdokre. Israel gi khwadigi saubani suba airline oiriba Arkiana Dubai da paigada direct flight servicing leiragani haina lauthokre. Servicing asi mathang sahi gi January gi tarik 3 dagi hogani hairi. Yetnabalaiba Nagorno-Karabakh region gi matangda military land ama thoklingai cherakta lan soknariba Armenia amasung Azerbaijan gi foreign minister singna irai nimita Washington da US ki Secretary of State Mike Pompeo ga tongan na unaragani haina media report singna phongdorakli. Poisoning gi matungda masa farakpaga Russia da amu handuna campaign makha chathaningbagi wakhan pohandanabagi dama Kremlin na opposition politician Alexei Navalny vo kihananaba honari haina mahaki misang singi manungdagi miyoi singna phongdorakli. Center na farm sector gi legislation ahum puthokibagi khongthang kota singnanaba DMK na sem sare haina party asigi chief MK Stalin na yumjakaisanumita phongdokre. Line of Actual Control gi yenariba John Landuna India gi lamda sangsilakhiba Chinese landmi ama India na thadokre. Chinese landmi ase numit nini gi mamang Western Ladakh gi yenariba border area gi Demchok sector da phakibani. Congress na yumjakaisanumita Bihar Assembly Mikhal gi Manifesto Bihar Vadlab Patra 2020 release tokre. Manifesto asina state asigi miyamda thangnabay sing phangangani. KG dagina post graduation gi thak phawbada nupi macha singbu lemna mahi masin tamhangani. Lawmi singda piba loan kokpiragani. Electricity bill sing kokpiragani. Lawmi singi thailaw khongi khudong saba hengal halagani amati atai afava khongthang kaya party bo mikhalda mai pa halabadi lokhalagani haina wasakhi. Hauzik pau gi makha tarakpada sanabagi pau Nirmala Thangjamdagi taminase.
Housing makha tarakpada sanawagi pau pizari. Europe laibaki football club singi oiba khwaidagi thak wangba tournament oriba Champions League football tournament English sing ani kun mathoi season gi group stage sanaba haukhre. England gi Manchester United na France gi Paris Saint-Germain bu thoikre. Chelsea amasung Spain gi Sevilla draw satkre. Aduga Barcelona Hungary gi Ferencvaros bu maithi ba pikre. Royal Challengers Bangalore gi bowlers singni yamna fazaba performance utpangam khibagi ngarang Abu Dhabi gi Sheikh Zayed Stadium da sanakhiba Indian Premier League T20 gi kuntrama palak suba match aduda Kolkata Knight Riders bu subnagi run marfuga mari khak lohollaga wicket nipanda makhoina thoikre. Kumjali singani kun gamatoi July kun gahumdoi dagi sahi amayay toklaba matung pangtokani haina sem sariba Tokyo Olympic Games ki organization singna yam nakan na hotna duna COVID-19 laina license asigi yenglaga safagadaba chingnaningai oidaba games ma oihenna thabak paikhatli. Sahi asigi November thadagi pangtokadoriba laibak asigi football club singi khwaidagi thak wangba foot tournament oriba Indian Super League ta anauba team ama oina saruk yarakliba AFC East Bengal na sanaroi kunganithoi gi maming lauthokpada Manipur macha manga yaure. Sports Authority of India saina Tokyo Olympics amasung Para Sports Authority of India saina Tokyo Olympics amasung Paralympics ki damakta qualify oiramba amadi qualify oiba yabagi khudongsawa fangliba athletes November amadagi training haudogadoriba asida makhoina chathoksa singi damak thoram sing adu sin langlagani hairi. Chaliba tha asigi tara taruk tagi hauraga November tara manga fawa tha ama chopna pangthok kadaba thang tagi numit asiga mari lainana ngarang awang nongpok na thang ta academy kaibina so thang ta for healthy nation haiba team da COVID-19 gi chatna kanglon ngakna awareness amadi lamtu sit sengbagi loinana mahiroi singda Sajel Kanglon tambibagi thauram ama pangthokre haina academy asigi maikaidagi General Secretary M Mairaba Maitaina phongdorakli. Impal East Kilari Ingbam Laikai Awang Laikai da Laiba Community Hall da ngarang Kanglai Thangta Festival haudokre. November thadagi haugadoriba Indian Super League Football Tournament ki club singna Miram gi sanaroi sing lausin ba lepnadri. Masigi asawa maramdi handaki league asidagi hauraga Asian Football Confederation gi kanglon gi matung ina confederation asigi atopa laibak singi sanaroi ama club sing asida yaudaba yaraktaba asinani. Amadi Imphal East District Football Association gi maikaidagi khurai konsam laikai da leiramba hana sanaroi amadi district asigi maming leirava referee amasu oiramba thangjam saitajitna manung matam sadana ngarang laikhidabada awaba phongdorakli. Association asigi General Secretary Dr. Moirangtem Manimohona thadorakpa awaba phongdokpagi cherolda laikhidraba asigi imung manunggi awabada su saruk yari hairi. Thagachari Nirmala losilakpada maroiba pau amuka hana pijari. Zelensky OVD graduality amasung naungna emit tauba ngasidagi athingba thamkhre. Handang barak numit khudingi active case masing hengalaktuna lesing ahum jamapan yangkhaiga manga yokre.
नौना मियोय अहुमसु लेखिद्रे मरक की मिखल की दमक मियोय तरा मंगा की मिरेप चेसिंग अयाबा पीख्रे मोरांगथेम टोमटोम सना मिरेप ओइबे याखिद्रे सेंट्रल की एम्प्लॉई लाख 30 दा बोनस पीबा कैबिनेट ना याख्रे महैरोय लुप तरुक की थौमी सिंगना खुथांग चरा हेनबा होख्रे लेखिद्रबा पुलिस पर्सनल सिंगदा इकाई खुमनाबा उठख्रे फ्लाइट ता पुरकपा क्वामना पोलांग कुल्लो मै थादुना मांगहनख्रे हाइरी स्टेट असिदा लेरिबा बीजेपी की लेंगाक असिदी प्रोपेगेंडा लेंगाक नि हाइना हानोगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोभिना हाइरी अमदि अरानबा पुवारी पुसिंदुना मणिपुर थुगाइननबा होना हनिंगदे हाइना एमपी लेसेंबा सना जावबना फोंदोरकली हौजिकी ओइनदी पिजरिबा पाउसिंग असिगा लोइनना नुंतिगी फोंलिबा पाउसे सिंगदगी लौथोकचबा मरुइबा पाउसिंग मियामदा पिजबा लोइसिनजरे ताबिरिबा सिंगबो अमुका हना पुष्परानी लाइश्रमना खुरुमजरी चलो पुनः हौदोक लुरसी चलो वारेप नसी लौरुरसी मार्क्स उत्रबदी निसिंग हलसी कोरोना बुथिंगलसी मार्क्स उत्रबदी खंगहलसी कोरोना बुथिंगलसी चलो अनिबा पांथोगलसी चलो वासक अमा शागलसी चलो पुनः थोबिनरसी अनौबा अचुम्बा ओइ हलसी सापुन सिजिनरसी सामथोकनी खुद सा सेंगदोकनी लेपा लेपा येंगनी मार्क्स उत्रबदी निसिंग हलसी कोरोना बुथिंगनी मसी अनौबा सिंगनबनी अखोई पुनः मायोग नगदबनी पुंसी असीगी वाजरदी वाफम असी अखोई इंगदबनी भीतरुक लापथोकलसी अनौबा खोंग थांग थांगनी मियाम पुंबगी खंगनी मार्क्स उत्रबदी निसिंग हलसी कोरोना बुथिंगलसी मार्क्स उत्रबदी खंगहलसी कोरोना बुथिंगलसी खंगहनजबा